tunla chu ram thral chungchang alar hle maya imponi se isu engmah reng renga kalo ngai thlak thin ne kalo ngai ven thin ber zona ten lengpuya zukalin amuna interview te anjunia khami video kha lo len lo inomani chon lo en tawla train ka ria ta khanin lengpui mi te ngai dan te enge hemi chungchang hen hriat an lo neya enge hen hriat lo ti te zong zong nen khanin engkim mai kha aron cheng chho em maya hemi ram leile hra chungchanga hianin tuna hianin borok aron al hloi tak nangin hemi borok aron tanna chu rei to em mai ne ti chon kum sang hi le pali dai to khanin hemi chungchanga minglar em mai puro mingliana chuanin ram hi alei tanani chu hemi zonet interview tanga source kan nei nia puro mingliana ming hi alangsar berpol ani hemi isu ai chon mo ti chuanin lengpui khotlang te khanin ngai dan an save boka lengpui khotlang ina an ngai dana chuanin force mi shim ne na ram da hi rem antilova ti chon hemi isu chungchang po hi lengpui lampang hianin kumsang hi som pakwa te pokan lo bo zui to in thilmak te do mai te po an nei bokani chu chuta chuanin enge makan ti kan ti chuanin hemi ram loin lei chungchanga hianin NOC te po hi an thiat puina te lo khanin pek alo nia ti chuan khotlang hroi tu te po khanin makan ti hlea kan soita kang khan abikin YMA lam te phei chuanin atira chuanin VC lam te po mo village council lam te po kha an chhuah chhal deuh lek manani an soidan mangin ti chuan an huwa chuanin VC lam po in engmah an lo reng lo ti kha an hriat thar le chu ani ta ni ti chuan amak khup mai tero NOC no objection certificate chungchanga hianin a khotwal mi te ber engemaw a copy total lemo a party sa ta lemo mo soiboi tur nai vai ber chu a chil tu te lengpui mi pui te hani line an ni chuanin an hriat pui hau lo maya ti chuanin hemi chungchang hi MNF ministry hun lai nge ya NOC hi pe kan ti te po kha aron soilang chuten te po chuan en taila ani mo kan tia chu ani de umai engmah visit an hrelo mak kan tia engmo zong tak phei chuan sarkar lampanga po kha kan ril ru chon adem hle ni hemi NOC lo pe tu te kha tu tenge kha atira kha chung kan na hrelowa ma cha tu na chung kan hretowa chu tiang kha tiang chon an lo pe chumi hun lai chon ti te po kan lo hreta chu MNF ministry pe kan ni ti kha kan hret chian to chu ni khateng kha an statement chu ni hemi NOC lo pe tu te no objection hi han soi moi vak dani omlowa then kha chuanin ti nge ngai ni han ti taknangin no objection certificate ngai thilani hi chuanin object thei ani ti kha achiang mai ne mo lo object thei thil oma chumi tak chuan no objection hi kan mamo thin ani ka soi boi lawang hemi chungchang hen engma soi sel na kan nei lawang kan ti boi lawang ti nang kha ani ta ni chuda chuanin ngei tur tiang zonga statement te kha afu chem ti chu ngai to tham takani tha no objection ngai na thil renga chuan objection thei tina ani achiang main ka hre chu tiang chuan objection na tur thil renga object thei thil ani renga no objection certificate mamo thinani chu then khatin ti ngei ngai ni tiang zonga an soi kha afu chiang em ti chu ngai to tham tak anenga keini ai hrezok le keini aya shril zok te nomani chuanin chumi te po chu han soifia theisela alomom viawang le engpo ni se hemi chungchang hi kan soita kang khan lengpui hami zoram mi pui chu soilo mo omna mun hemi lengpui mi le sa te lengpui mi le sa te mai po ni lovin YMA te VC te poina an hriat pui lo khan khai NOC kha lo thleng tarup mai ni chu mizoram mi puina kan hriat chu soilo mo ti chuanin chung zong chu lo chin chhe zel taula hemi chungchang hianin ka mu dan le ngai dan dik tak karon soidona Indian Air Force kut hetiang hianin then kha chuan hral ani antia tun isuron chhona chan bera hen hral antia maro chu len lease omje hi soifia vak ngain ka hrelowa lease ani chuanin tiam chin oma ramin hauh tir ani in hauh tir ania athunei na pum hluma kha aram lua tu te khan an nei lem lova tiam chin oma lua hauh ania chu len lease kan tiang chi khani chu tiang system atuna henin in lua tir tur ani ta zokani hengpo ni se hemi hen soi tur tamanga
Indian Air Force in an lo hi thlawm thlawm ti chungchang te pawh soi fe tur chu omang amaro chu tun iswa chon khamit chungchang kha ani lova thu in chu oma ZPM in an hral ni ti te pawh nia ZPM in an lo hral reng loem ti chu hun in la rong hril chho tura ngai la train ka hria ka tin te kha statement ani wai me lampang po khanin kan soita kan khanin atira chonin VC lampang te ha han tem don lek a han so chal de lek nangin thil chiang jok thu chiang jok han hriat nuwa kha chuanin wai me te po khanin VC te hianin engman lo hrebik lo ani hi ati kha an hre chuak le no te po kha ani ta ni hi kal chho zel ta se ministry hin thlak lo ta se hei le chen mo kum sang hi le pali tangaram le tan to ania kum sang hi le pali khana in tanang chuka ti hau lova tuna hian dik tak chuan hei kan mu te hi lengpui khotlang hroi tu te ania anni ina an hriat hi chu ala blind tang reng viawa mo blind takin thil an hria an hriat chinang kha an soita ni chu ti chuan heta press statement te kha han thlir le a MNF lampang press statement te ZPM lampang press statement te kha han thlir khanin statement pekim chang deuh le pekim chang chialo kha chu anamane ten NOC chungchang a poni se FCAA isuron larvaka Forest Conservation Amendment Act chungchang a hei kan lo adopt chuanin tu in kan raman lo ti thei dona tengha tenjon state in thunena kan nei lo bani tia soi then khat te kha chuanin NOC kan pek ngai thil ni an ti le boxi lai khanin FCAA kan lo adopt lo khan omzia anei taviau lo ni mai lo mo ti te po chu ril ro chon om ta ni engponi se tengkha lengpui lampang khotlang hroi tu te thuchhuak chu ania tin hemi chungcha hen CM hi angoi antia ni social media chuanin voice chu aron nei hauh lo maya interview ron nei lova me langin eng aron sei chuang lova dikreng mai tero amaro chu hemi chungcha hen CM ngai dan hi ZPM lampang press statement a khan tarlan ania hetiang hian Honorable Chief Minister in approval apek chungchanga angai dan han soita ila he thil hi kan hriat vele aizol DC chu local puizui to lo turin hriat tirani a thil omzia zo fi ani hnu in a document kan kowa chung document te chu en ani hnu a sarkar ma salam huna thui takkal pui aloni to ti le sumpo sanction ani to ti hriat ani ta a mimalram nei tu te le a lei tu te inkar thil ani awangin achunga ron nang hian tuna chuan ani anga kalpui ni mai to se ti in siam na file athen ma ni somni pasari tharup sang ni somni panga lengpui le sipir aram leina sumchu Mizoram Rural Bank azol DC account na anlo thun fel der to ani ti kan soilan tuna khanin ron soi chiang viwa siamina a comment dana te po paper kaldan zong te han chui chiang han thlir chianga poisa te po sanction in Mizoram Rural Bank ka te po lo lut ta hial ania khateng to ha chuanin thil kha boi thlak chho ve viau tura chuan angai the ni chuwang te po chuanin mimalram in leisak mo in khateng chungchang ani wang khan ek pa ngai tak dan felfai tak lo chan khan ama an local pui ang ni lo mo outright purchase ni lo wang khan len li sang chiang han len li si hrethiam lo kan om me theya entinan biakin mun te kan lo le ta ni biakin kha community ta ania ta chuanin biakin mun te po hi len li sa siam thin ani LSC malram po hawale maila chu lisa convert le thin ani khateng te khanin ani chu ti ang zong tho chon tu na mi hi ti ani ta ni he thile ngai to na thui tak local ta chu sarkar ma sawa dem na lampang ni hau lovin zeldin thuin han zeldin taila local chho zel ta se azoram mi puite chu seilo no objection certificate lo impact nuwa po aram akhotwal mi te nge point khati ang khathi la thlengti an hriat mi alo process kal chho char mo a paper process kal dana kha chu hei hemi ZPM lampang press statement hanan soi chiang viwa bul thu ma tang khan le paper calcul danan soi veka kan reak vek ton jona reidon ema khami zong han chui chho khanin khang zong kal chho mi puina kan hremi alo chho char le mi pui chu soilo mo choi ta kan khan leng pui mi pon an threlo ania tun hiron thleng ta se MNF ministry halani chho char ta se kan threlo len mai ngem Mizoram House kan soilo thailo wa Mizoram House te po tu kho kha hriat lovin shal top mai ni mo ateng te kha thil thleng thei ani tareng mai ni tuna chuanin tiang hianin lo thei lovin kan theta alo bom lama te po ngai taila engpo ni se hemi chungcha hianin thu in chu atama in beina atam viau mai
ani political issue lian takaron tlingta ni lo thei mai turin engkim kha an lo pe to ni MNF khan IF ne na hian chatu na tan Mizoram leilung hi an lo hal felvek thei mai don ti na alo nia mi puite pon kan khelo review mai thei ani tuna puchan zo comment thang kha thil theng thei tak tak ania eng ma shalo hian lo in shal top theina lai chen sakha sang view chona hriat ani ti chon hemi ba ka hen he thil kai noya hen aram nei tu te aram lei tu te chungchang kha chalo da tha taila mi puin lengpui khotwal mi ten khotlang hroi tu ten mai ba ka Mizoram mi puin engmah kan hrelo kha chu lo da tha taila NOC hialin pe thei tur khop kha chon thil lo hre ve kha chu anum ngei na rinoma chung lo hre thei tur din muna ding te tuna henin mingaron mention don bok ani politician te MNF ministry hun lai kai noya le indor ton nakal zela akhe ve thei tur anga kan ngai ta chu pulal ro kima ex revenue minister te ani minister hun laia indor na hi kal chauh ani poisdam moi ex planning board vice chairman hian rangzo kamhala turin DCI zol anor thu kan hua tuna Congress Party senior vice president nimek pulan moi chongo hi MNF hun laia IF ne naram khal tuma malak hun lai khan ni som pani thlani sang ni som pakwa tanga ni som ni pakwa thasom sang ni som ni pakhat chung kumthum chung Mizoram CS ania khati hun laia DC ten call tu GAD changtu chu puzoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei hlom nge yanga an ngoi ral don nge thudik in thup an puang don ti chu kan hak ta thup mai ani tuna khanin khati hun laia thil hre thei tur anga lang te ning kha anon ta lang ho meatin hemi ba ka hen general consent hi hemi chungcha hen kan soilar vio maya general consent hi soifiana mumal takhi dana hianin om lo ni na hriata general consent chu tiang kha tiang chu ni tia mention na chiang kelkol hi om lem lo ni na hriata chumi awang chuan hei tuna hianin general consent pe thei tu chu sarkar lai ani anti taknangin hemi press statement hingai thachhuak ta se kha tiang lo ti ho khan mo kha tiang lo sei ho khanin consent chu an pe ti hi chu chiang reng mai ni CBI chuan dula report chuan thlen sela chu tiang kha tiang chuanin keni chuan kan ngamani anti khanin consent chu an pe ti chu achiang vewa anin soyanga anum le lo ni ro chuan kha chu isu om thai hat chu anile bokang chu ti chuan chu mi ti chiang tur chuanin social media lama hemi post ka lo muwa ZPM lampang chuan he teng henin press statement an lo ti chuak ani thathum chunga congress le MNF in CBI a an thlen lo chuan ZPM in ngai to don hanti ni February ni kumchani somni paruk thole ni in pusilal nunne ma ZPM vice president chuan an party chuin khoma thu soin Lengpui airport scam chungchang heteng hena soi IF ne na aram ho tir chungchang Mizoram mi pui ne na sarkar masaten Lengpui la CPM IF ne na shal outright purchase an lo tum dan thudik puan chua kan du awangin indini khan press conference ko ania IF 10 Mizorama ram venim na tan Air Force unit din an du awangin aram an ron zonga Lengpui la CPR daya ram nei tu ten shal an phal thu sarkara an thlen awangin voi tam tak anin dora sarkar masahun laya NOC te hial in pefel man kha ania hemi chungchanga kan von tlat tur thil poimo ka soidu chu pakhat na ram nei tu te aram zau zong te aram hlutna te kha sarkar masahun laya siam le chut vekania ZPM sarkar nuwa siam that emo ti danglam emo pakhat ma omlo panina sarkar masa khan dan pelin apulunga shal outright purchase antuma ZPM sarkar chuan danang takakal puin shal nilovin ho tir lease turin akal pui ta zok ani hethila hen pural do ma kai roi ZPM sarkar chuan ti sual pakhat ma anei lova lepse angam ani MNF le Congress te hian CBI chui tir andu ani chuan FIR hi thelut ngei se kan dua ari bera thathum chung an thelut lo ani phei chuan ZPM party hian kan ngai to zui don ani CBI chui hi pural do male a ho te hian kan ngam tak zet ani antini thulak na ZPM party press release antia chuin khom nan thu soi kha ani chuanin le heta tanga chiang tarenga chuanin ZPM hi an engeniang campaign lai po an soi ber le poimo em ka ti chu corruption laka kan fili mang ti kha
anin tiam naka ania kan na tha ome chuta chuan la ding het viau ni turania hei tuna panan huai sen ang reng khop maya tiang hianin thlathum chung hunan pe thlathum chung ha tuna ron soi buai tu le an mani ron bei tu an mani kuta tla anga ron soi tu te hianin CBI hen complaint thelu ro se an do chon min chui ro se kan ngam veke an tia chumi consent mo hriat puina ani deuh ber tong chu chumi chung po an lap the lut ngam lova thlathum chunga engman tilawani chuan an mani hian an ngai to zui don ani mel view me ZPM lampang hin huaisen ang reng view mai ati theini chuanin le hemi chungchang hi issue lian takatling CBI chuan lo chui ta te reng se emo hemi chungchang hen thudik lo lang ta se judgment fel fai takronom ta se ZPM hi an lo filim nge yani hemi chungchang hianin anar kai tu le engkim lo boi pui tu te chu chumi party jok chuan ni tiemo in engmo judgment fel fai tak hanom ta seng chuanin ZPM tan hianin involve na chance thatak ani nge yanga ani lowa ZPM hi alo dik lo ber zo ka chu an ni anti chuan ZPM tan chuan tlak wang na tham tur isu chu ani ve reng bok in kashiani hengponi se khati zongka tunrom video chu nisela video thara kain mule theu donya